Iyi ni True Line program. This is True Line program. Turashimira abantu benshi cyane. We thank everyone bagenda batwandikira who keeps on writing to us, batubwira ko ibyo dukora bibagira akamaro, telling us that whatever we are doing helps them in a certain way, bihindura ubuzima bwabo, that it changes their lives. kandi mu by'ukuri natwe turabibona, And surely we seize it too. biradukomeza, It strengthens us ndetse bikaduha icyizere and give us hope mu muhamagaro wacu. in our calling. Iyi ni True Line program So rero. this is True Line program. Ntabwo dushingira ku idini, We are not basing on any church. ntabwo dushingira ku kintu icyo ari cyo cyose, We are not basing on anything. uretse gufata amagambo ari mu ijambo ry'Imana, Instead of taking the words of the Bible tukabwira abantu ukuri, and tell the people the truth, kuko ukuri ni ijambo ry'Imana, because the word of God is the truth. ibyo bikabafasha gukonekta n'ijuru And that helps them to connect with the ndetse heavens n'ubuzima bwo muri iyi and si. even the life that we live in this Uyu world. mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo, So this time we are going to talk about the word of God. tugiye kuganira ku ijambo rikunda gutera amatsiko abantu benshi cyane. It's a word which amazes and it's curiosity to people. Ni ijambo abantu benshi badakunda gutekerezaho cyane. It's a word that many people doesn't take their time to think of it. Abo bantu bibabaho Many people live in that ndetse bikabakura no muri connection. and even because they don't take time to read that the Bible, it removes them from the connection with the heaven. Bikunda kubabaho basenga It happens to them when they are playing cyangwa igihe icyo ari cyo cyose or when every time umuntu afashe umwanzuro wo kujya imbere y'Imana. when someone takes the decision to be in the presence of Ubundi God. bavuga ko igihe cyose ugiye imbere y'umuntu ukomeye, Normally we say that when you are in the presence of a powerful man, ubanza gutegura icyo ugiye you kuvuga, first prepare what you're going to say. ubanza gutegura icyo ugiye gukora, You first prepare what you are going to do. ubanza gusesengura n'icyo ugiye kuvuga, You first analyze what you are going to talk about. ugahitamo iby'ingenzi cyangwa ibitari And iby'ingenzi. then you choose what is important to be said and what's not to be said. Muri True Line rero, So in True Line, icyo tugiye kubabwira nta kindi, what we're going to tell you today, hari ahantu aho ariho hose, there is a place wherever, hari ahantu h'umwihariko, there is a special place. nk'uko bisanzwe hari aho ujya Normally as you can go somewhere, ukabanza gutegura urwo rugendo, as before you go somewhere which is special, you prepare for that journey, cyangwa ukabanza gutegura icyo ugiye kuvuga. or you first prepare what you're going to say in that special place. Hari icyo tugiye kubabwira muri True So Line. that is what we are going to tell you. Hari ahantu h'ibanga, There is a certain secret for hari ahantu h'umwihariko, there is a special place. hari ahantu h'ingenzi. There is a special place. Ariko abantu benshi cyane But many people, iyo agiye kujya aho hantu when you are about to go in that place, ayoberwa ukuntu ibintu bigenze. you get confused of how things are. Ubundi muri rusange Normally, Satani ni umuhanga wo kumenya imigisha y'umuntu, the devil is very wise in analyzing and knowing the blessings of someone. cyangwa ni umuhanga wo kumenya icyo umuntu agiye kwakira. Or he's very wise to know what someone is preparing himself to receive. Bizwi ko niyo ugiye kujya imbere y'Imana, It is well known that when you are about to go in the presence of we God, azi iyo ugiye kujya imbere y'Imana icyo Imana ikugenera. he knows when you are about to go in the presence of God, he knows what God is about to give you. Nk'uko tubizi hari imigisha umuntu yagenewe, As we know, there are some blessings that someone is supposed to get from God. ariko bizwi neza ko iyo umuntu agiye kwakira iyo migisha But it is well known that when you are about to receive that blessing, nta na rimwe Satani abyishimira. there is no time that the devil is happy for you receiving. Niyo mpamvu arwana no kugira ngo ibyo bintu wowe ntubigereho, That is why he fights so hard so that you cannot attain to your atari ku blessing. bushake bw'Imana, Not because that the Lord didn't want to give you the atari no blessing, ku bushake bwawe, because you didn't want to get the ahubwo ari blessing, ugutakaza inzira, but because the devil was in the middle of the way, ahubwo ari ugutakaza icyerekezo. because you lost your way because of Abantu the benshi devil. bagira icyerekezo, Many people have their abantu benshi location. bagira viziyo, Many people have a vision. abantu benshi bagira intego, Many people has goals. ariko umuntu ajya kugera kuri za ntego But when someone is about to attain those akaba goals, arahushije. the devil may confuse him. Niyo mpamvu rero tugiye kureba iri jambo. That is why we are going to look in this Ni ijambo word. ryitwa gute? What else we call Ni it? ijambo ryitwa ngo kuba maso. We have to be eyeful. Ni ryari umuntu agomba kuba maso? When should you be eyeful? Nta munota n'umwe umuntu atakagombye kuba maso. There is no minute that you should waste without being eyeful. Turagendera ku ijambo riri muri Yobu 2 We are going to focus in the word of God, which is in the book of Job, kuva ku gice cya mbere kumanuka. chapter 2, verse 1 up to the other verses. Turahasanga Yobu We are going to find there ubwo Job. yari afite umuryango, He had a good, beautiful family. abana be bashaka kugira icyo bumva ise avuga,
his children were so attentive to what the father had to always say to them. ngo barahuraga They could gather around. ngo bagashaka kugira icyo basaba Imana. They would gather around so as to pray to God. ngo barahuraga They would gather around bagashaka kugira icyo bavuga ku Mana. so that they can say something about the Lord. n'umuntu rero niko So bimeze. that is how we humans hari igihe are. utekereza guhamagara umuntu uri mu There is a mahanga, place, there is a time that you think of calling someone who hari is icyo ukeneye abroad kumusaba, so that you can ask something. hari icyo ukeneye kumubwira, So you might have something to tell him. ariko ukajya ukumva connection yikasemo. But when you are about to do so, the connection fails you. iryo jambo rero nicyo rishaka kuvuga. So it's like we are trying to compare that scenario with that word that we just read in the Bible. natwe hari icyo dushaka kubwira Imana, So we like sometimes we try to say something to the natwe hari Lord, icyo dushaka gusaba Imana, or when we are about to ask something to the ariko Lord. buri gihe iyo umuntu agiye kujya imbere But y'Imana when you're about to go in the presence of God, uyoberwa ukuntu ibitekerezo bihindutse. you get confused. nta kintu watekerezaga, You were not thinking of anything instead of nta kindi God, kintu wibazaga. or you were not thinking of something else instead of God. mbere y'uko ujya imbere y'Imana But before you reach to the presence of God, watekereza ko ariyo ugiye kubwira you ibyawe. thought, I'm going to tell all the things which are happening in my life. mbere to y'uko ujya God. imbere y'Imana Before you take off that time, ntiwatekereza ko ugiye Nyabugogo cyangwa you ahandi, weren't thinking of going to Nyabugogo or any other place. ntiwatekerezaga ku muntu cyangwa ikindi You gikorwa. were not thinking of other people or any other action. iri jambo rero ryo muri Yobu 2 So in this book of Job chapter 2, riravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana iyo bateranye it says that one day when the children of God gather around, ngo Satani ngazana nabo. the devil was in the middle of them. ushobora kwibaza impamvu abo bana b'Imana You might ask yourself, why those children of God? Satani ahaza iyo bateranye bagiye imbere y'Imana. You might ask yourself, why does the devil found himself in the middle of the children of God when they are gathered around in the presence of no mu God? buzima busanzwe rero bibaho. So in a normal life, that things happen. mugiye kuvuga ku kintu cy'Imana, So when you're going to talk about the word of God, mugiye gusenga, or when you're about to pray, mugiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose gihesha or Imana when you're icyubahiro, about to do any kind of action which glorifies the name of God, immediately Satani azana namwe. immediately the devil is in the middle of you guys or around the gathering. nta kindi kintu rero akora. So there is nothing else he tries to do. iryo jambo rirakomeza hasi rikavuga ngo So when we keep on reading the word of wowe God, ntufite uburenganzira bwo kumubaza Satani, you don't have the ways or the right to question the devil. ahubwo abazwa n'Imana. Instead, he is questioned by the God. ngo Imana iramubaza ngo Satani uvuye he? So the Lord in the Bible, it says, God asked the devil, where are you coming from? Satani uturutse hehe? Where are you coming from? ngo Satani akamusubiza ngo And the devil answered, ngo nari ndi kuzerera isi no I kuyizenguruka, was wandering in the on the ngo nari ndi earth. gutambagira isi. I was stepping around in this world. umuntu utambagira So someone who moves around ni umuntu ugenda gake, is someone who goes in a slow ni motion. umuntu ugenda medita, Is someone who are meditating and analyzing everything ni umuntu around. ugenda yanariza, Is someone who analyzes anything which is around. yibaza ku cyo ari gukora, Asking, what am I doing? yibaza ku cyo agiye gukora. Asking, what am I going to do in this ni ukuvuga ngo place? afata umwanya wo kwibaza neza ibyo ari Which gukora. means that the devil takes his time to analyze what he's going to do in this world. arongera ngo aramubwira ngo So he also told ngo God, Satani nguzanywe n'iki ukora. and God also asked the devil, why are you here? What's your purpose to be in the middle of my ngo children? aramubwira ngo Satani aravuga ngo nari ndi gutembera kuzerera isi. The devil also answered, I was moving ni around. ukuvuga ngo cyagiye umuntu icyo ari cyo cyose agiye imbere y'Imana, This means whenever you are planning to go in the aho Satani n'aba avuye ntabwo ari ahantu bafite gahunda, where the devil is coming from is wandering. aba avuye kuzerera, He doesn't have any plan. He's there without any plan. aba azerera ashaka icyo yafata. So the devil is wandering around your soul, Ikintu- always ready to quote it. ikintu kizerera rero So something which wanders ni around ikintu kidafite aho is kibarizwa, something which doesn't have a stable place to ahubwo stay. aho kibonye kijyaho. Or wherever it finds a place to stay, it goes there. niyo mpamvu rero n'abantu That is why iyo abantu bagiye imbere y'Imana when you go in the presence of God, ibitekerezo byabo bihita biyoba. you might find that you are starting to play, and then you find that you're having confusing thoughts. You start to think about many things instead of focusing in the presence of God. ugasanga uhise utekereza ikindi kintu utari ufite muri gahunda. You find that the moment you start playing, you start also to think about something else which is not related to what you're about to do. Praise ukahita God. utekereza ikindi kintu, ugahita uva muri connection yawe, You lost your connection
connection with God. The connection you're having with the heaven disappears because the devil is there confusing your thoughts. nta kindi kintu kiba cyabayemo So there is nothing else which is happening in that hari moment. udashaka kugera muri ya migisha Instead that the devil is around you trying to coat your thoughts so that to remove you in the blessing that the Lord is providing. hari udashaka kubona amakuru There is a devil who doesn't want you to get blessing and news and information from the Lord. hari udashaka ko hari icyo wakira There is a devil there. There is someone evil there who doesn't want you to receive anything from hari God. udashaka kuterana And there is that devil around you who doesn't want you to gather around with the children of God. ntabwo bari kureba abatembera abatambagira iki So he's not far away from where you are. He's even be around us trying to see, try to quote our thoughts. buri muntu wese rero So everyone ushaka kujya imbere who y'Imana wants to go in the presence of God, banza umenye umwuka ushobora guhangana nawe first get to know what is the spirit should I fight with so that I might be well in the presence of God. igihe cyose ushaka gukora ikintu cy'Imana So whenever you are planning to do something which is related to the glorifying of the Lord, igihe cyose ushaka gukora ibintu bihesha Imana icyubahiro whenever you plan to do something which is glorifying God, banza umenye ko hari ikintu kitakihaza just get to know that the devil is around you and you know how to fight him in that moment. hanyuma wikomeze ku Mana And then after knowing that, get ready to stand and to keep your thoughts straight to the presence of God. hanyuma usengere icyo kintu And then pray for it. Pray for yourself so that the devil won't coat your thoughts. kugira ngo urwanirirwe And fight the fall and be surrounded by the angels of God. twaganiraga ku ijambo rero kuba maso So we were talking about being eyeful so that the devil won't steal our blessings. nicyo kibazo abantu muri iyi minsi That bafite is a question we ask ourselves, why we're going to pray, and then we start to wander around. gutakaza viziyo We lose our vision, gutakaza connection we lose our connection, gutakaza imbaraga we lose our power when we're about to go to play, gutakaza ubumwe we lose our unity. ibyo byose ni uko satani aba yajemo Everything happens because the devil is around there so as to steal that moment you are trying to get into. kuko we aba yamaze kubona inyungu bifitemo Because the devil does not stick in the present, but he also looks in the future to analyze the profits you are gaining in that presence of God. turangiza rero hano kuri True Line Program As we close up with this word of God, dusoza izi nyigisho as we close up with this session of today, turagusaba kuba maso we want you to be eyeful with nta kundi that. kuba maso So we are not asking, there is no other way you can be eyeful. ni ukumenya icyo usengera mbere yo kujya imbere You y'Imana have to know, well, what am I going to pray for? ni ukumenya niba connection yawe yuzuye You have to know, is my connection full? ni uguhagarara ku musozi wawe You have to stand well on your mountain kugira ngo connection ibashe gukonekita so neza that your connection with heaven will be much stronger. na telefone mujya mubibona utuntu turatera We can even refer to the phone. When you have a connection, there is a sign in a phone which shows that there is a connection, iyo udahagaze neza connection iracika which is the same way to the heaven. When you are not standing well on your mountain, your connection is cut off. hagarara neza rero So stand well kugira ngo ube maso and be eyeful ukomeze kuba connection and keep your connection straight because you will receive a lot of blessings. turakomeza kubashimira So we keep on thanking everyone, dushimira abantu mwese n'abantu tuboneraho umugisha and people that we get a blessing from them, dushimira na hoteli Okapi and even taking the hotel Okapi, iherereye hano mu mujyi which is in downtown. tuboneraho umugisha tukabonaho gukorera heza We get a place to